Iran in Ralthuam at Tlachham tranem ni. US in Iran nuclear mun puya be wanga Middle East buaina so sang zwalzela Iran chuan Middle East a US ipte pui bana Israel a be chunzom vele ngala US sipaite a be tur thua soibok Iran hian missile drone tam takin Israel ram chung ka pin ti chiata nei nuala Israel chuan ha aya ha tia changle tin Iran ram mun tam tak akang khule vut futa Israel le US in be na wanga thinrim Iran hian anram dep longkong poimo Strait of Hormuz kharin khovelin an twar chomeka Iran nge hi atwar na saber tu ani wangin Israel kutwar bok anmani in shek bok Iran mi puite thim thwa ni na tuam mek ani Israel chuan Iran hian ramdang te be na to Ralthuam atla chamtran mek ti soin hei wang hian ni tina missile ka chwa theizat po ataniama anram shrai tu te nuclear bomb Neitu ma an be wanga Israel kut thak an tor wanga room Iran mi puite a anram shrai tu te thak du na alian tial tiala tin Israelin andu huna an thathei ti an lo soi to boknen anram shrai tu luber Ayatollah Ali Khamenei chuan athi ruala ama thak tu tur mi pathuma ruat te hial cholni chunle zan khan Iran hian Israel chu ballistic missile somne tanga somthum bor velina kapa Israel ram chunga thilti chha nei nualin mi somni pathumin hliam antwara nunna chana nom thoi ro shiat ani ri lo IDF chuan an khopui Tel Aviv mi som pathum hliamin Nesti Zayona mi paruk Haifa mi pathum le Bir Yarkov kongpuya mi pakhatin hliam atwar ni nan tarlanga Bir Yarkov kongpuya hliam hi anadewa abak zong ro hliam te na wani hlom Iran hian a thokhat na missile somni vel kapin a thoni na missile somvel a thlo lut le a missile zong deu tho hi air defense system ten lo kap thama se azawaya dan se na ni lo wangin poi a khoita ni heti mekla hian Israel tuipui kam khopui Haifa chu Iran missile hian ka fuin chena in ati chia a he thil thleng hian soizui hlo le a atira IDF chuan ral kheldar an ti rik swal nia soin Iran ballistic missile ron ka thomemo anti chu interceptory ani thu an soya masevu in thotrani khan an thu soi hi thakin Haifa khopu hi Iran missile in aka thule he missile hi an radarin alo mu mi alo thu an soi vele ta thungani cholni chunle zana Iran be na wanga Israel tuipui kamba ka aram leili le districta te ina chimba ka kholaya an hun kara chenwala MDA chuan Central Israela in chong ni na sang ka chiatani thole in chen ka tatluk thu an soi mi chen khatin Iran hian Ralthuam tharle laom zok amang nia an soila in IDF chuan asul nu enin ama mi tinen adanglam lawa chu wangin Iran hian ama lo man to thin ang ballistic missile tho an mangani anti US in cholni jing khowar ma a nuclear mun puya cheudar sakwanga Iran thinrimin Israel ka chiam nuloka Israel Air Force te chuan khonge Iran chu achal kola kanhan pen ve hekange ti in cholni thu khan in do thlona thami somni rualin Iran sipai mun poimo sang an beya ti chiat an nei nualani Israel Air Force te hian Desful Airport a Iran Armed Force te manlai F5 fighter jets pani an ka chiat sakatin heba ka hian Iran missile ka chhuana mun bein missile ka chhuana parian ngot thirchia an chantira heng missile launcher an ka chiat te zinga paruk phei chu hemi tu ka Iran in Israel ron ka na ani nge Israel Air Force te hian Iran in nuclear mun pui aneina Isfahan thona tum mun po bitum telin airport chevela sipai mun poi mo zong chu nom nea an chantir tukin thotani jing khan Israel Air Force te hi asirukla a che chuak le in Israel in do thlona sompanga rualin Iran thlona tumhun poimo tak paruk ngot an beya airport runway baka airport chunga le hnuai bunker thlona tui thunna le in do thlona enga musat an ti chia a in do thlona an ti chia zinga hian F14 F5 le AH1 te po atelani Israel Air Force in Ralthuam sompanga ti chuan tukin khan Iranin Israel lamhoya missile ka chwa tamber namun anram khothang lama om
kerman sa chu bein missile ka chuana mun puile anda khomna an phin dara heian borua ka in beina Iran din mun ati thuano phale tura ngai ani an nuclear mun pui pathum ngoti chiat sak an ni wangin Iran thinrim hian Israel hi mangchia mantir du vyama se cholni tu ka tanga zan thleng khan ballistic missile somthum vel bakin akap lova nidanga athinrima ballistic missile zani chuangte kap chuak thin Iranin Ralthuam chuan vor heti zat le ka chua tak na chan hi Ralthuam tha Tlachham tak wangni in IDF chuan thu chua siamin antar lang Iran missile ka chua hian in le lir theiti chiat neinualin hliam ompha nual ma se nuna chane ro anom lova hei wang hian IDF home front chuan pathian biak na mun le sum don na mun ba ka van tlang pun khom na mun te po ahon le ngam thoi don ni inan ngaya amai ro chu vo in ni khan Iran hian ron ka chun zom le wangin mun poi mo sang sang te hon ani tari lo Iran hian ama tang to in Israel in abezo nu loka ballistic missile zatel in Australia kap zuizi a kumsang ni somni pali October ni khat khan ballistic missile zani chuanga kapin tun khatir jun ni sompali khan zani chuang bokin akap le a kumsang ni somni pali April ni som pathum le ni sompali khan ballistic missile za chuang ve ve kapin tun kha jun ni sompanga khan za chuangin akap le a Ralthuam thale mantau ballistic missile aka chwa hi tem tial tialin jun ni som paruk khan somruk panga tatha in ni som pasari tang phei chuan Neitu missile somni atanga somli inkar bak akap chuak thei talau Iran in ballistic missile aka chwa tlem tak chan hi missile Tlachham tan nia alan baka Israel aka thinna akhothang lamchuna sataka beini in missile ka chwana kho za asomnga chuang Israel sepaiten anti chiat sakto wang ani Iran hian ballistic missile sang thumatanga sangli vel aneya chut ni in tunaya chumlo chatlawa ka chwa ba ka Russia leitir nuala wangin ren haulawa mantur anei talawa tin pakhathi India poisa chuan cheng noi somriat pakoman dei ani wangin ele barlama har sanatok mek tan chuan andu angzat siam chwa ahar satani in alang bok Israel in Iran missile drone ka thlang na sen so po hi sang rem hle a Israel air defense system chikhat aero in missile voi khat aka na man hi India poisa chuan cheng maktadwa iza thum som pakhat dai ni in aya kap toizok David Sling interceptorin missile voi khat aka thlang na sen so hi cheng noi somriat pakwa zet ani bok in daw hian sum a he satya lo hle Iran ramin real bol na an how to lu ber sa khwale politics wanga thunei tu sang ber Ayatollah Ali Khamenei chu Israelin midangte anda thadwala da that nga lan tumtrum khan US chuan ala hun ri loveti in alorem tilawani kha chuti rwalin US chuan abi rukna an sha thuba ka in pe mai tole nuclear bomb siam an tu mek na cholsan intiam turin ati a amai ro chu Iran how to lu hian ayo tu kal tangin chutingo tatlom an tumlo thu soin US le Israel hi avo chun zoma hei wanghian an boruak asan zel chuan an da thaharin an ring lova amange point achian an da that tak te ang thawin lei chung wa noya atan mun hima ombi karin lo wangin ahun to panhai ni ina sia hei wanghian ayo tu turmi pathuma thang chuaka chungmi te jinga tang chuan an du ber thang turin an ram ro rel tu te ati ani Magdeu may na mun ruak lua tuta na at sopswati zinga hiyan tel ngay tura ngay afa paming alang lava an sipay how tu te an ta saktak te ayo tuta na arwat tharte le zel po Israel ui sathiam te nan pilsak nga zel wangin din mun laom taka turin afa paming hi at sopswak ngam lawani arin abi ruk na hi an ma ni lam chuan him to ka ngai ma se US le Israel chuan an shia a andu hununa an phil theiti an soya hei wang hiana ma po film khur le zwalin Israel ne na anin be nu phe hi chuan mobile phone le electronics lam thil shim mangam to lova atha chang dol tu te tan po biak po har sat phani in an soi tin kum somriat parukmi Ayatollah Ali Khamenei hi cancer nat nei na tlak puak mek boknia soini in aro rel dana lung oilo Iran sumdong ho sarwal sipai ho tulu le politician langsar tak ten pai thak tuma intel khomin ma an lamek boka khovel me patanga Israel thaibo tum tu hian ahun top achiar mek ni in alang Iran hian karma sa khan US chu Israel ne na an boina in rol veni vai chuan nataka be tur thua soya America hi an twal char nge ya firfiak polte manga
beya alo vote a Middle East mun sang sanga US sipai mun poimo te po helovin an be mai arin om taviao hei wang hian US Homeland Security Secretary Christy Noem chuan anram mi puite film khur tura sha tirna achua America mi puite chu anram chunga chawnilo anom na huna pianga film khur turin acha heti lai me khian US ram shrai tu sang sang te chuan Iran hi vole tin US khwale tuita ba ka achian thate be ni vai chuan tunma zunga an la shian ngai lo khopana sain an beidon ti an soilom Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ai wa thupuang tu Hossein Shariat Madari chuan Bahraina US long sipai mun puyan be tur thule khovel tuipui kongpoi mo Strait of Hormuz an khar tur thu soin Hormuz longkong hi an khar nga la US chuan Iran chian tra China hena Iran chu Strait of Hormuz hontil le tur hian angena Iran hian engtin nge an chan le don ti alashiat lo Strait of Hormuz khar hian khovel ele barle in sum don ton na ngong halin India tuyal theilak lupon na satakina ngonga honani thwailo chuan karlova khovel pumpuya tuyal theimana to chongal don ni in an chut Strait of Hormuz chu engeni chiale Strait of Hormuz tia kan shatlar Hormuz tuipui rek zimla hi tuipui liteng sol Persian Gulf le Gulf of Oman ti in rinelai ni in khovel tuipui kong poimo berte zinga mi ani a Iran United Arab Emirates Musadam le Oman ti dai dang tu ni in kilometer za somruk pasaria thui ni in kilometer som thum pakwa changa kilometer som kwa puruka zaw metar somria ta thuk ani he tuipui kong paltlang hian khovela natural gas thit film mun thuma thena mun khat zet hi phurchwani in khovela tuyal the za somthum hi he kongpoi mo takal tlang hian phurchwa thin ani bok tuipui rek zim lai longlian puipui kalvel na ani wangin in sut pala hloma he wanghian kaldan mumal tak siam ani nge United Nations Convention on the Law of the Sea angin he konga kal longte hian Oman le Iran ram hau tuipuyan paltlang thina he in rem na hi ram engomozat in pomchia lo ma se US tiamin ram tamzok in an pom thung hetia ram sang ten zalen taka an paltlang mek la hian kumsa ka zakwa somnga pakwa April Tlachham Iran chuan helai tuipuya aram hau chu kilometer somni pani lain azawa kumsa ka zakwa somsari pani July Tlachham Oman puin atuipui hau chin chu kilometer somni pani bokin azaw vele he minhu hi chuan he tuipui rekla hi rampani ten an hau zo ani dera buaina neu ron omzuin tuipuya kal longten har satnan tok chawa an paltlang thei chin le paltlang thei lo chungchanga po buaina om chhozuin kumsa ka zakwa somriat pakhat khan ramdang in do longten Oman hau chin an paltlang phal ani le ta a amai ro chu kumsa ka zakwa somkwa pathum me tha khan Iran chuan an ram chin tuipui paltlang tur in do long le tuinuai longte chuan phalna an lama satura ni ti in thu chwa siama United States se ro chuan helai tuipui hi khovel ram sang te in trom tuipui kongani wanga Oman le Iran dan siam te hi apoi salo hle ni Hormuz tuipui rek kaltang hian kumsang ni som pakhat khan ni tin tuyal thei barrel makta duai som pasari phurchwani a thokhat lai phei khachuan khovela oil hral chwa za som thum panga tanga za asom li lai chu he kongkal tlang hian phurchwa ani a tondin muna hian khovel oil hral chwa za som ni tanga za asom thumin kar chu he tuipui kal tlanga hral ni in an phurchwa za paryathi Asia ram sang Japan India South Korea le China te phurlu ani thin Hormuz kaltlang hian khovela tuial theile natural gas thar chwa tamram Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC member Iraq, Kuwait, Iran, Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia le Oman ten nitin oil barrel maktadoi som pasari point pali an thon chuak zia khovela natural gas thar chuak tamber Qatar chuan he kongkal tlang hian a thar chua zong deuh tho a thon chuak bokani he tuipui rekhi kongpui poimo ani wangin ma na ta to in chona satle buaina chua phone na munani a
kumsa ka zakwa somriat atanga kumsa ka zakwa somriat pariat inkara Iraq le Iran anin dolai po khan ram pani ti chu helai tuipui kal tanga an oil than chhuate inti khailak sakton tumin anin beina salhia kha in dona kha tanker warti ani pha ta hial renga kumsa ka zakwa somriat pali kumtir lama Iran chuan Strait of Hormuz hi khartumin ma ala a hemi dolo hian Saddam Hussein a ro rel na hnuai om Iraq chuan Iran ram Khark Island na Iran oil phurlong te abei chana US rolin Iran in tuipui kong khara tumpo a hlo chamta ani April ni sompariat kumsang ka zakwa somriat pariat khan helai muna hian Iran sipaitale US Navy chuni khachung in dawin US chuan he in do na hi Operation Playing Mantis anwua US sipaite chuan Iran in dolong pakhat indolong leng pakhat le speedboat parukti chiat sakin US indolong pakhat an ka chiat sak ve bok anwa po he kong in chu wang hian buaina chuak foin Iran hian anin ti Neitu Zawlta a khovel ngong thei thil a ati thei chuna nga in a kharpinga khovel ram shrai tu sang sang puin honani le theinan ma an lata ani Iran hian ngongol chua a khar lui reng chuan buaina na sa jok a hring chuak nge in arin om